if you look seriously, you'll realize that if we have one of us, ophume eceleni, asimncengi. Let me just tell you, abantu asebeke baba o Secretary General kule sebe u7 manje. Ngoba sidlali. Noma ngabe uzazi ukuthi umkhulu uyathandwa, uyikho konke, we don't care. We talk about our party. Laba bala kule party abathi mabebona umuntu engasebenzi sikhuluma lesazi ukuthi kwenze njani noma eneyinkinga noma onile ebese sithi awusuke akekho umuntu odala ukuthi uyohlala esikhundleni kuyozangena ezulwini ayikho lonto akuyona indaba yakho if you don't know ozubuza ukuthi kwenze njani kunabantu abaze bathi bafuna ukulokhuza ukuprotesta ngoba sithatha idecision ethile kusho ukuthi ayikakheki le party le ayikakheki ngalendlela esifuna ngayo nginitshela impela nani nivuma impela nize nixoxe indaba nibhale ngayo yini yona lo sifuna inkululeko la asivikeli umuntu sikhuluma onke umuntu la nalabe sathi kuqala bahambe azange sibaxoshe wayihambela ngoba kwakunezinto ezirong singafuni ukubaphoxa sitshena isizwe ukuthi boneni ngoba iningi labo loneli kukhulu manje why bese ningena indaba eningayazi